الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari na isab kita waktu na to ini insyaallah ta'ala rimihil kita patumtum dain ha ayat Quran Maha Mulia dain ha suratun Nisa ayat kauhaan pa ayat kauhaan tag-isa na parman sinallahu subhanahu wa ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsakan ghaliza. Jari in ayat ini pagpatumtum sin Allahu Ta'ala ha mga kausugan amuin mga sila mag-aasawa sinaon na asawa ni labi-labi na tuod bang imaksud sin pag-asawa gumanti deng hambuk babae pahambuk babae damikyan lamod day sabdon hay ni in magpataod limbit jari aun di hay ni dayng ha mga nasabot ta nahinang biya lo paragbos ipagmasusa si mga lungbo bago dayng hajaman ini limabay labi-labi na hajaman waktu ini matao din biya mga lungbo bako amuyin nagmamaaroy tungod paparkala sinji madyato halaw man sing kita tungod parkala pag-asawa sabab nalong ta doon hay ni amuyin mataod lang ta dahil ha mga kaanakan amuyin ini di na sila makakausbihan amuyin sumukat pamaas nila sin amuyin kabayaan nila labi-labi na ini mga Muslim amuyin lando kasigpitan bihan in baran amin umasawa labi-luba na to di mga maas amin magpaasawa sabab si mga parsababan pagpinda-pinda sin kahalan sin manusia halaw man sin dunya ini na im mga ini piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala riharwa ayat ini amin mapatot na to biya mga hatihon marayaw in pakaradyaan amuyin jimajato dahing hajaman sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai miabot na pajaman na to ini amuyin gimuwa na indigenous na parkala simod palawman sin ini parkala paghula-hula labi-labi na tungod pa amin parkala pag-asawa sinhambo kusog amuin aun na paghula niya. Diha ayat ini Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala.
in piyatudjuhan sin ayat panagnaan nasabot tayo ni ayat kawaan na suratun nisa atin niya in tiyudjuroon hay niya amo na yung mga kausukan mabaya mag-asawa kain maksud sin pag-asawa amuin gantian in asawa niya yaon halawman niya manjari in nabisararoon hay ni hatungod sin parkala amuin pag-ianon lang niya sadak amuin pagtawakon sin kitaong sud sin usog ha babae nabiyita doon hay ni isiyo-siyo ring ha mga kausugan makmaksud mag-asawa karena gantian niya in asawa niya amin yaon kaniya na biyita doon hay ni misan pa in kaaunan sin pagtiaon niya iban sin asawa niya na kauna amuin nag-ungsod siya sin alta niya amuin di mapula-pula in taod sing gasto niya na ini katantan hawak to kaya tukbal na sin usog in amin ungsod yaon pababai nabang sa upama imaksud doon jumato at tawalong ta jumato hawa ini antara nila impagbutas nariin usog manjari kumawa dahil ha mga alta amin bakas kaya ungsod niya na yan to. Sabab bang siya kumawa dahil doon laong sinallahu ta'ala at ta'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Bang kau kumawa laong niya sin bakas kaya ungsod mo at tawa sumukat kau rin ha asawa mo sin amin kaya ungsod na yaon na inyan na igna in kaadilan doon na yan kaadilan po naman iban kaadilan pa amin pag-asawa niya pa amin asawa niya maksud niya butasan iban in pakaradyaan ini mahinang sabab pangikutan si mga kaibanan manusia bihan sabab in mga ini di majatu halawman na to bangaon pagbutas na in mga ini sumukat in usog labi-labi na bihan amoy indihilan niya bugat in babae amoy in maksud doon hayaon butasan niya doon hayan na adapun inyaon katantan sibo dain kaaunan siya in nagbaya mamutas sa asawa niya iban sin in nahinang sabab na aunin pag-alugakat nila karena sin pag-asawa niya amuin mikibutas kaniya in amin asawa niya inyad turi siya manjari kumawa sin amin bakas niya na kiaungsod pa amin asawa niya yaon. Sabab bang siya kumawa doon hayan na biya na sinaki na iging kaadilan niya pa sara sinallahu subhanahu wa ta'ala labi luba na kaadilan maun pa amin ini asawa niya yaon sarta in siya magdasin dusa sa lago-lago na hindi hadun niya sampai pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala hadlaw gana-gana. Amo yan tuin mabugat dahil ha mabugat na in ini katan nabis sa rajimatuha timpo na kaunayad to laong niya biyeta doon ha amin ayat ini isiyo-siyo ring ha mga kausugan bat mabaya siya mamuta siya asawa niya amin gantian niya sing kabayaan niya nari siya manjari kuma sin alta misanda kiaong suran niya sin bukun sakad
inungsod amin keruhal niya, di siya man jari kumawa dito misan initingian siwi-siwi karena inyaon hambuok daing hamanga amuyin panglarak sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala sarta bang niya liarak sinsara sinallahu ta'ala kinhawabaran niya in liarak niya karena biasa pantun in siya imatu pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nain mga ini jimatu hajaman sin mga kasahabatan labi-labi na hawak to sin Pak Khalifah sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an karena insiya na longta bukod sadya isa-isa niya bot malaingkan in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sila kumawa sin tindukanan nila hatungod sara sin Allahu Ta'ala hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno inji matu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag hula-hula niya amuad to iniupihan nila sisinguran nila doon hayaon nahasabab to in Umar ibn al-Khattab doon hayan na sampai in siya simakat pataas si mimbar amin na mahita ha mano siya bihan in tungod paparkala sin pag-ungsod ha amin babae doon hayan na inyan katantan labi marayaw in bukon mataas in pag-ungsod sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya nakapalabi sin ungsod hajaman niya dahin hangpo tag dua ini ukiya pagyanon yan tungan sinsin nila nakauna yan tuhatin niya amuin halga niya bang biya kato maray in pagyanon ukiya runhan sa kira-kira bang ha ini bistahan sing kita mga hangpot tag dua nga ibo inamin ungsod at sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon nakaliw in pag-ungsod niya ha mga kaasawahan niya dahin haamoy in upat nga katos dirham kati niya upat nga katos dirham mang biya kato na upat nga katos pilak dain ungsod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ini waktu niya amuratin si singuran singkatan ha ini lari-lari na yung mga sahabat amin masuok para Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi tin Umar ibn al-Khattab si makat patas si mimbar na maita laong niya na in tungod paparkala sin ini pag-ungsod hababai na ini wala tuod biya mga tiutat sinsara bang pilain amin ungsod inyaon doon hakapag taayunan sin dua pihak usog iban sin pihak babae doon hayan karena hilabay biya sindikato hapag pangasawa bihan naman jari doon hayaon uno-uno na yung biya mga kapag ini taayunan nila pila-pila na naing yad to katantan jari yad to sinsara wala piyang langan sampay nasabot doon hay ni Surah Ali Imran impag iyanon kintar in kintar ini bang biya kato na amuyin ini bukon sakad long tain taod sinungsod bihan amuyin dirihilan nalong sin Umar ibn al-Khattab doon haon bang ini kataan bat ini mahinang ini kamulyahan sin mag-aasawa in magpataas sinungsod at tawakan
inyaon kumugdan pa amuin miyamakad. Hakabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala na way roon niyon tiyutat sinsara. Pag yanun doon haon, kain na sin amuin pagmarayaw sin hambuk tao, paggain siya balabi-labihan, na hati niya na doon hayaon patauron niya in dirihilan niya ha amuin asawa niya. Amuin mahinang niya na asawa bihan. Nabiyad to. Naman jari diha amuin parkala ini haayat panagnaan na sabot tayaon in tungod paparkala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin di pakawaon doon sabab bang siya kumawa na biya siya sin nakaanyaya hagin hawabaran niya iyan niya in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nakahinang siya sin sa bugat-bugat dosa matarang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkanta ini siabot doon ha ini sabab jumajatu halaw man sing kita niyo in tungod paparkala sin pagbutas amuin matampal labi-labi na tuuron sin usog in babae amuin sumukat butas deng habanan niya gamayan di niya natuod butasan. Di na siya kasabutan, buat malaingkan bang inyaon ini pagbisarahan in parkala na manjari sumukat siya sin laong niya maguli at inihiuliin ungsod bihadto. Nabahasa inyad to haturan sarain pag-uli sin ungsod madtubihan. Na inyaon katantan, wayroon yaon haturan sara sin agama in parkala bihaon buat malingkan inyan sara hinang-hinang sin mga kamaasan na kauna atin po sin mga pagsultan yadto na inyan sampay pawakto na to bihaon tiap-tiap barangay aon doon barangay si mga Muslim naghihinang aturan sara na bihan na bukon sadya in kumawa doonhan deng haamin alta kaya ungsod ha babae sampay sinamin nag-uulin sin sara aon bayad lamisahan iban bangko doon hayan amin lokal pagbisarahan sin pagsulutan inyan na daing haamuin kawaon daing haamuin babae na inyan kaanyayahan nakalapay paparugaing in kaibanan amuin magmuhot kumawa simparsukuan nila doon hayaon bat in sila nagpasulot imaksud nila umusaha dain doon haamuin piagsulutan yaon bihad na inyan nararana nakasod na sambil pa lauman sim barangay bihan hauno-hauno na barangay in kiugdan sin ini bukon maksud tabiya luparagbus magdihil kahinaan sumagawa in ini subay tuod hatihon sing kita niyo sa laggo-laggo pardusahan pa Allahu subhanahu wa ta'ala in mahinang bang jumato im mga pakaradyaan biyasin ini. Sabab may tadun haon. In Umar ibn al-Khattab, hawakto niya si makat pataas si mimbar na may ta laong niya bang in kaaunan sin ini ungsod doon hayan ha wakto sin ini inyaon katantan bat maksud pagmarayaw atawa inyaon kana pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala mabaya magmarayaw inamin mag-uungsod hababai asawahon niya yaon na inya to wayron netong niya wala piyang langan sinsara iban wala tiutat kato bang mauno in taod sin katubtuban sin pag-ungsod inyan doon
haamin tao magdukbalsin amuyin pagmarayaw niya yadto siya magbaya. Doon na yan. Amura kuman inyadto amuyin duhulan sin ayat na ini di pakawaon bang saw pa mamaaon pagbutas be na sinyaon bang imaksud hangkan siya mag-asawa ruwaing karna butasan niya amuin takubata niya na inyadto bang aon dapat na bukon niya larakon in family niya. Hawak tubihad to manjari siya magganap doon hayaon habang mayan way roon pag hiluhala ini silabihan amuyin magtiaon doon. Labi-labi na bang magridain amuyin asawa nakauna. Bihan. Adapun inyadto subay niya hibayta kapatot sinusog in mag-asawa sampil pa upat. Allahu Ta'ala in nagdihil kapatot yan doonhan. Kausog manjar siya umasawa sambil upat. Habang mayan in siya makakaus. At siya makakaus siya muna magpasulot sa mga kaasawahan niya. Makakaus siya dimihil kabuhianan ha mga kaasawahan niya. Amin way roon pag ini laong ta pagdapit at tawalong ta pagpalawisin hambuk dan hambuk habang mayan in yaon katan sa masibuk amin way roon kahiluahlaan jumato. Dahil mga yadto labi marayaw biya si mga pag-asawa si mga sila nakauna hatimpusin ini jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin sila mataod alta nila labi-labi na inyaon katantan wukon yad tumahal ka kanila intungod paparkala sin amin mga ini pag-unyaon sabab biara nila in kaadilan amin sa masibuin biya mga pag-ayupot nila amura sayan di mapasibu in amuin paglasa ini kaasawahan sabab inyan aun waktu mahinang sabab magbidda siya daing day sabab pag-ayupot si mga kaasawahan habanan nila hangkan sila yaon biya daran nagsasabot amin asawa niya yaon pasalsin amin dayaw niya aun waktu inusog magparungog bihad to sabab namalasaray sab si hapya rungog niya yadto supaya kalo-kalo aun dain doon kabayaan niya mapindaring ng mga pangadatan hasupaya ini dumayaw in paghula-hula nila katan. Amin way roon kahiluhalaan. Na ayaw hadya amin masarikit in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kasuran biasin mga jimajato hajaman na to ini bang maaon in pagsulot ha barangay doon haon aun pabahagi sin mga doon hihinang halom sim barangay yaon ni siyusyo na imbiya mga umalop doon haon magsulot na im mga yadto way roon yadto kapatot nila kuma doon ayaw manjari misan inamoy in usog nagtukbal sinungsod nyari na manjari kumawa doon ayaw pakain tauro kaing mahita sabab yari biyayta kato taniuha ayat kawan tagisa aparman sin Allah Ta'ala wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misakan ghaliza. Laong sin Allah Ta'ala na biadinin kaagi kumawa kaw sin amin bakas kia ungsod muna in pag-ungsod yan na nahinang sabab sin pagsuok sin bana paasawa niya. Hati niya sibu-sibu sila yaon nagtayma ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna in pag-iyanon sadak inyan rukun sin pagtiyaon. Di mahalal hausog in babae damikyan in babae pausog bang wayroon ungsod.
Na inungsod yan, di manjarian makapakain-pakain buat malaingkan makaharap pawawai amin tagdapo kaniya, karena amin na hinang sabab hangkad na halalim babae yaon, harap pausog yaon. Nari siya manjari kumawa sabab labi-labi na, bang sila nakapagsuok karuwa-ruwa bihan hangaan si magtiyaon, na inyad to katantan, way nakapatot sinusog, doon ha amin alta, kiaruhal niya, pa amin asawa niya yaon. Inyaon magdulbaya na asawa niya, sin unuin kabayaan niya hinangon, doon hayan. Sabab kaniya na inyaon, na hinang sabab sin, kiya halal kaniya, haamuin bana niya, intungod pa amuin, ini ungsod yaon. Na, laong niya, doon hayan, ini ubos na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akad na minkum misakan ghaliza. Nakakawa na kami rin doon kanyo sin amuin parjanjian mahugot lando. Parjanjian mahugot lando. Amunain muna naaunin paghalal ang tara sin usog iban babae daing hapasalan sin amuin sadak yaon. Naamoy to tanda sin paghalal kanila sin ini Allah subhanahu wa ta'ala amin jiyariha antara nila. Sababin mga yan biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan sin ini kabuhi niya khutbah niya hajjatul wada in long niya doon hayaon biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Biya doon haon na naawon ha antara niyo imparjanjian magtunay sin amuin kapatot pakaniya laway ring haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na imparjanjian sa hugot-hugot karena Allah ta'ala insimaksi sin pag hambuok sin usog iban sin babae mahita inyaon-aon aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta kanila nangako in usog iban sin babae roon sila lumabay haamin parjanjian karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nariyaon manjari bukuon sin manusia in aturan sara yaon subay hadja inyaon patarrangon haantara sin sila amuin maghambuok doon ha waktu yaon na ini ungsod lang ta bangaon dapat hawakto yan sin pagtiaon subay roon kiaalop amuin ini hibay ta yariin amin ungsod sin usog bihay ni na ini harap mon kaniya hitukbal kaniya hangkan na misan maas di manjari runhan magbaya-bayain maas sin babae tungod pa amuin ungsod sin anak nila karena inyan suko sin anak nila yan amin mahinang puunan niya ha kabuhi niya halaw man sin paghula-hula niya bihan yan na mga inikatantan mataod denghan magkahinang langta makawa na rin haamuin pag-ianon parjanjian matarang dahing hatuhan Rabbul Alamin hipagpahampit kailo sin mga maas in amuin ungsod sin anak nila pa mga siyo-siyo na kabayaan nila pahampitun ada po ninyan di manjari wayroon lamod nila roon haparkala yan di manjari hipagpahampit
kana di sila makalamod doon halaw man sin paghalal ha antara sin usog iban sin babae, inahinang sabab na halal sila paghalan sin ungsod yan. Amin dirihilan sin iniusog maun pa amin babae, misanda biya diin taod niya. Sabab biya ita doon haon kintar. In pagyanon kintar, alta bukon sakad. Amuin dirihilan sin usog atawa uungsod sin usog yaon kana sin pagmarayaw niya maun pauno hangkan na subay hiti tukila im mga nyan katantan amin bisarahon ini gasto hapag ini parkala ini gasto ha mga tamungon gasto ha mga bihay ni bihayad to ayaw hadya in alta yaon hikatukbal pagmarayaw sin usog mahinang lumabay pa amuin langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang hipag ini uno yaon mahinang malupas inamin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala piangandol doon ha usog amuin nakabak alta liabay in alta sin Allah ta'ala maun kanya pag-uus mahinang sabab mabista kanya pagmaasiat niya patuhan labul alamin. Amo tuin suway halian sinabuk-pamuk ng katut tanyo. Nahangkan na to inibisara in parkala ini subay na to hatihun marayaw to dinakama na to maaya din Allah subhanahu wa ta'ala katut tanyo. Piyabay taan kita niyo haraak niya simmangi iwan sin marayaw. Piyabay taan kita niyo sin Allah ta'ala rain haraak niya sin marayaw hipag marayaw sin Allah ta'ala kato taniyo adlaw kana naroon na to kawaon in karayawan hamin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta damikyan in mangi biyabay ta day sabsin daak sin Allah ta'ala na ayaw kita niyo humampit sin mangi amoy hindi kabayaan sin Allah ta'ala jumatukato mahinang nato insyaallah subhanahu wa ta'ala na mahuli yadto na imbya mga patumtum sing kita daing harwa ayat ini na mura-murahan aun doon ha namin makapalari pa makapasawa kato taniyo si mga inikatan sarta hangkan ta siyabot in mga ini kana mataudtod amuin lima mo nasarikit simparkala ini labay ring haamin alta ungsod sin babae yaon mahinang sabab hika ini bista kanila sin Allah ta'ala kangian haadlaw kana wa na'udhu billahi min dhalik na mura-murahan doon na hadyan tumubtub in pangadyan na to mangumbay dako kaniukatan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.